KSC Inglong Podifu Head Branch of Mahangke Thegani Mesen Pen Catalan. Central Range Hamren Pen Langhempi along climate change putak Chirok Tokamai Kapadupon. Dianggiaro elang ok kapari kachapati along Dongkamukam Angling Fishing Association Pen Longsing Teron Hini ang denganongi kachapalong dun. Denarong Sports Association Pen Kapatir Pipon Club League along referee Bisnu Terang Arona Teng Chiklem Clay Marjong Club. Karom Karbi Prime Time along Pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi Nom Birtang Ton Pen Arjitha. KSC Inglong Podifu Head Branch atum Pen Pai Pai ni Phaing Koira Trokarni Difu Farmer Growth Center along Thongkebar Sirkep Angdeng Amhangke Thekarni Katalon Birta Card News of Herangke Pen Birtang Pale. KSC Inglong Podifu Head Branch of Mahangke Thekarni Him KSC Difu Head Branch of Founder Ram Teron Deng Pen in Than Ponsi Puthoramai Paduponthu Laso Mai Difu Head Branch of Mai Pumongol Sing Rong Hampen Kachari Ponamai along Alhui Sarpo Aman Pen Jakasa Chairman Khorsing Teron KSC Inglong Phomai Pubijoy Bay KSC Mai Pubarim Ratul Teron Dun Mai Pumir Jenkro Laben Difu KSC Regional Committee Mai Pupen Kongchun Bangatumta Chetong Dun Mai along Alhui Aman Pen Kachetong Dun Khorsing Teron KSC Kaching Room Ji Pulote Non Kidoana KSC atum aning chelar nang ji lapen KSC sivet do popo ning cherot kut dot hek nang ji pusi mailong jaipon and student organization halabang so bayong si dakdolo pulote la isi kedu de danyala mangabe nona bangke lason kali de lasi non owe kimia tum yong si laso lambang matha pen isi kedu kenang sorlo ate isi yong si dode pulote chair so beda amone tumle koson si lapane je tha ko nalang eli to population kan lo near 5 lakh dota hai no 5 lakh ang bong si asong bang pharu bolote lage kai do da ka advantage ke malo long ke long ye tum do am pen ke la son do nang ye po tum da do la so teng si pilo li tum pharu social organization nang eseng i la si la so la ma nang tum history bang lang nang po Karbi Student Association pulote kopi ma kosong si nang plang ma hala yong si chini lo bolong te kopi lo ma tum hini ke thom pi po long e do ke do di akam be te hapu chulong te hapu dun pu chulong te pu bang hala dak chulong te hapu dun la so bang la so aning ang tine bang nang tum long abe dat nei Lason thak thak si KSC amai Pubijoy Bay Pen Sitame KSC Kaching Room Ji Aphan Kaiketa Chisiklo Puselang Lihin Penta Mailong Ningje Churul Nilipini ni nang kong nang lama apa mas pini kapre go plus unit do lapen ke kapre devi unit do lapen kapre high secondary unit do hempre apa cakap itu nanti knowledge yang tu mana cekser itu bukan te hal bangso hempre kerja song lo mangke isi responsible mata kerja itu nggak song bagai paprang lain nangko kita tentang ke SYF itu akan song hut boro ekor kerja song taksi jakas kerja song akan paprang sampai ada ke SI itu segi parti pi mate aprang ke bang masih aprang ke bang bukan te pranve aprang kivandi jo si gantung kivandi bang jo si cisik lo te Pasal mu koson sigi binai bat koson sigi do bomma. Pasal status koson ma. Itu jadi lek nang kopi. Lasopi seminar kapal do ponahut Bijoy Bepen Chari Ponsi Jakasa Chairman Khorsing Teron lapen KSC amai Phubarim Ratul Teron atum Karbi Anglong Hempre kache songa purak Chingki Chethan Pon Meghalaya hoya kedai hawar langhempi kangsam dopapir thepining aning kanan ke kaphang okpen chupa jokone datan pinlo lason kachaman nang kokla ke kedam tang pinangan aning kanang bonga kere thengpi kapa krepen thilimukoi kapinchong eda jokposi chinidun lasi lahai putha koson pensi eprang ke klem kedam nang jima la soputhak central range hamren pen patir piponsi tadulang so forest ib along climate change puthak chirok toka mai kapa dopuna birta pai pai ni phaing koira trokarni pherangke hundor kropen birtang pale Central Range Hamrena Ranger Longkam Teron per Mike Chapahem Phu Ponsi Mai Long Langhempi Village Committee Amai Phu Hombor Tokbi Langhempi Village Committee ke Sengcheng Amai Phu Anthony Teron SGB Dhos Bahadur Karki Rong Asar Robibang Ronghi PMS Principal William Hanse atum Alhuyaman Pen Chetong Dun Mai Long Rong Arada tum ta Chetong Dun si koson abi dipensi ahoy kedo long lealong kedolang athengjang thu athengpi kapang jok thekjima abidi chethan chimumpon MP along awareness program on climate change punili tum arrange pon asita kaduk ka belang MP ara tum han chetong pet pen tum chingwai pon isi hini lapen associate ki bangilang climate change saput hat chingwai poni elong ni tum program en pon thu
saat hippie bangke la pulo je climate change ke cheng poni bangke non dak kan si cheng pon pon si dak itu ma kitu anarat sita celang pet kan la thing pi thing prang ka pa do yi phani tum bori pona poi prang ka as non kitu lang ana bangke litum threshold isi threshold pon si litum lang bom lo asila kitu tang por bang ini tum ka chera ye phan nutin aphanta chuning ri lo Karbi long arat phanta special lang hempia arat tum na chuning ri lo je kitu tang pot an pareng peti lapen ke dak kaya son pawang ya phansi kaso program bang itum tekon asilon ke bang ilang bang ke public participation do bom chon sini itum chuni ri ini itum department net pen tani itum pen poningan itum pen o phit sita kelele kiune kechok si do pekok pekat la dolo ni itum nasi non ke bang ilang bang ke public tumta lahai bang ke only forest department siklem nang chodi pu bang matha thepin pen alang tumta la bang responsibilities lo cuma thapen ke bang ye phansi la hem piarat apan ta ni intention ni lo lasi ansu si ipang ke bang lang ta alang ni tumpen ke ra bang pu sing ni intention chuning lo Anparta kangthai dang ang long ai hui along puthot kilir seng ang nam kapaman thu jia phan theng pi ke som thunang je puthak chethan chimum pon thu ahoi kedai ke do along le hai hui along puthot kilir seng ang nam kapaman along ke department lapen rod ang bong kaching ki chethan kachimum panglum pik nang ji lasi nat ang bong kachera pacheto kenang sot pusi ranger long kam teron pen mai long lam thege jai padu thongke brasir kep ang dengke se dilai ropi amhang ke thegani liralon pen katalon je phan dode sang seven kachisi kachedang pon bom birta pai ni phain kora trokani pherang ke pen birtang pale nangkeli ji pai ni phain kora ner ke ni lang dilai klamalong ke se dilai ropi thongke brasir kep ang deng amhang ke thekarni project pen katalon je phan chisik chedang pon bom tanglo ke se dilai ropi amhang ke thekarni project jama jai me khapa du pon jila ke dilai hawar arong tina phan lang pang thek pamesi best gaumbura Best Farmer, Best Cleanliness Village, Best Education Village, Lapenthu, Mesen Akethek, Kido Tumphan, Aman Kapa Jirjiapan, Chisig Loputa, Birta Longdun. Lapen Tuwar Pikengkeng, Rong Horoso se, Thain Piarong Kejia Panta, Alang Litumpen, Kachisik Pado. Lapen Karbiang Long Turmas Council, CM Tulam Rong Hapansi Alhi Sarpu, Chophabonji Puta, Pachini. Anpartarni Kang Samapor, Karlitang, Theng Song Rongpi, Memorial Cultural Night Sitami, Kibi Ponjiapan, Kachisik Pado. Dima South Sampari Pang Youth Club atum pem patepi ponsi diang gia lang roy long pai ni phain kora player ni lango kapar hi ka chapate long West Karbi long dongkamukam Angling Fishing Association pen long sing teronta chapate dun si hiniang deng anongi ka chapalong do birta pherangke Kelvin terang pen non hejong birtang pali Longsing teron arta ningkan trokebra hini pen ka chethana tengke alang li labang su ka chapate dunalong nongi kelong dun chia phan ninga chetheave bonsutame alang li kopai ke mia jok alang li pulsar 220cc abai Chepalong dun si Angling Fishing Association atum pen ninga chepalong ang thek chipipon kibang jilang arni sitame lango kapar hi ka chepate along apor cheton pulote chepate dun thuji anparta labang sonong e ka chepalong ponalong ke amethang nudwet akopai lapukali bonta West Karbi long Angling Fishing Association akopai loputa chethan Dihangia Royalong lango kapar hi ka chepate along dongkamukam Angling Fishing Association amai phuronjit tokbi Kongchun bang Pobitro Das lapen roda tumpen puthot karcho mai dengponthu Nomom so porphan birtamon topaisna Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 Petrol Pump, Hypergaon, Nagaon, 7820002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000,
Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Dihinamo Opiputhot Birda along Wang Twiglong. Denarong Batua Glamlong Surini Cresir Kabaninkan Bahat Denarong Sports Association Bempatir Piponsi Club League Nampatubom Wang Bompen Pai ni Pain Koira Porni semi-final Kapatupon along Kasa referee Bisnu Tera Arona Teng Pen Saika Chiklem Kleputhak Marjong Klabatum Akoi Pipono Birta Peranke James Milik Pen Non Hajong Birtang Pale. Surini Cresir Kabaninkan Parman Denarong Sports Association Bempatir Piponsi Denarong Batua Glamalong Club League Paduponlo Patubom Wang Bompen Pai ni Pain Koira Porni Anke semi-final Nang Lacy Owe Chingri Club and Marjong Club Aterangang Bongsi Kapatu Chipolo. Pathubo Mahot first half a hood box along handball a pong, Lapen to second half a hood box along Thot Papongi handball Owe Chingri Atum Pan Rolo. Bonta referee Bisnu Terangapang Halatuma Bekidun Rongajok Marjong Club Atuapan Namparimpori that pussy Marjong Club Atum Akoi Pipon. Nilitum Kiningje Ji Polam Banke Lapano Atumi Denarong Sport Association Atum Pen Kapatir Piponsi Bangso Club League Patupono Bangso Angbong Atumi Nilitum Marjok Club Lapen Uiching Terang Angbong si semi-final Cepate Pondo Patu Unbom Ahut Mid referee Bisnu Terang Alang Like Kasa referee Klembang Pulo Sitame Alangli Aron Chini Et Api Ta Uwe Chingri Abe Kidun Rong Ajok Nilitum Apan Arona Tengpen Lang Sai Pon Pesi Box Along Handball Batai Ke Thom Lo Puke Alangli Man Te Nilitum Patu players atumanta Tekonong Ho Rasonsi Rada Tumanta Chinihu Bonta
kinep ni det ajok nilitum apan nang parembor i det bangsu aputhak nilitum ahin pen ning sam un i alangli inut kasari feri abang phu set ki claim kledet nang jia porlo kasi lanvel nili yam te kado alang inut ka sari fari set ke lason claim kledet nang jia porlo puta marjong klapa tumpen ningje West Karbi along Lower Amri Doloigaon LP School along Pai ni phain kora phor ni Amri KSA head branch Samson Teron aro tumpen patipi ponsi educational awareness program kapaman pona birta pherang kepen non hejong kanyo sa hemalong birtang pali Amri KSMI Bhu Babu Singh Mirik Pen Kachari Pona Mailong Alhisar Po Man Pen KSMI Bhu Samson Teron Chetong Dun Lapen KSA Hamren District Amai Bhu Bisnu Teron Lapen Dorsing Terang Atumal Huya Man Pen Chetong Dun Alhisar Po Man Pen Kachetong Dun Samson Teron Pen Mailong Lam Thike Jai Pon ke Prabjin Pen Karbianglong LP School Than Bang ke Doan Aphan Achiklo Jan Bang Apainong Kipida Prangje Aphan Karbianglong Termas Council CM EM Ato Aphan Kachuning Rialam Thepen Chenglong Chinthong Amri Hawar Kacharlia Hin ke Messenger Aphan Pinangan alam thik ke Jaipon padu. Student bang thik kedan. Lagi kicing silo. Lapen mohajong ke nga master hai da lang ita inuro ka pachum prui ke dasta na kedan ni. Nili Amerika pusi pula nili ino ramija hona lina kedan no hai ma. Wate nili kedam tang news rong thek lor alam sikitu. News rong already klange ro. Ye senior school. Je lada alam lothan thepin ko. Lasi la puson yang se pachom prui pom polo tang te kopila tu ken menga. Ini tum koson se la so atuman pachom prui pom pode ke klem ke hem ke wo apijong se pachom prui te anem en my name itu. Anem ke en ke bank check po ton ko he po patinan po lagi. Labang so mailong doloi teronarong inti thengkiri arong Mailang Cheng Inti Arong Chalai Er Bearong Terang Nokor Ahin Pator Tok Bearong Rong Nihang Miligarong Hai Behing Bearong Tok Birumsu Lapen Durong Rong Piarong Arat Ong Dung Atum Chetong Dunsi Mai Mesen Ing Sam Jin Pen Pachun Pon Neheme kam suri dutai lag dutai alui da nehman nibang suri umri bang tahai nehem duta pani chung eta hajar umri duta hai ni di long le ho tu do ta ni di ne hen ne di long le pelang ne ani bang le kam ti plan ta ni long le pelang kam ti plan ta ni do se ta hajira pon ta hajira long ta ni hala hajira long ta ke dudun ni sapeng dun ne ta seta hala hai gali ni duty ke sakuri claim lote fast di duty ke ni ke pe ne masor lote ne hala usmar ban lo thana ko lahalo ni duty lo masor duty lo ni aru kam ding nam ta hala hai ga kilo ne maru kam mong seta hala hai ga philang lo nehem alui doko nehem no ni hidi tang na desa hidi dam pi no se ni mane banje chiklon suri si suri ni pisne alar pasan la so long ke sarkar long ke lidam de la se no ne prang bang lai claim ri ni li bandang tu ani nang dok kame nang dok de tami ta no ne prang la son kal long te ang so masin report ponon kese tum dulu non la November running hoko November pen December pen la hai aga alaman kang bom bulote Bini Karbi lo cari asal mula ke hai tum do central kumti tum do hal hai tum nang cerap tum lada pen ni tang cerap tum masuk do beg ni nili jung personal interest kali nili somar ke bini BMA pass alo engineer ki claim bang dulu nili interest ni bini cema kali muti lada kalau mau somar tum thek nahi re nahi popa da kalau mau riso riso Karbi Prime Time Mangkela Ponsi Kang Ton Poniglo Domi Thakme Kurwang Thu